Hello, ani khazana marate ki jingchungna o dibojoro jotno khaksa matai hambay apuro chini PM Tripura channel le bisingtui inke ani khazana marate ki jingchung tai friend song ang norni baga video salamjang mane hinka angke amo naji Air Force ne bisingtui to bujang mane amo gatal notification amo ongkor mane thangnai 1 tarik osi inke o mas puran tongo 30 tarik last date amo hinka angke naidemo IAF amo ni full name hinka angke naidero nokjagui tongo Indian Airforce 2019 ni amo total post langjangnai amo post name rujaknai dor nogna hingke total post hingke abo 249 jon hingke amo total 200 jon hinui mano hingke amo short information hingke naidor norok nugui tongna pori naidamo amo naidi Indian Airforce ni ke khazan marate ke jing te friend chong nang tabu koini chini PM Tripura channel bising te chini o video naina sakang chini PM Tripura channel like te share khai mani agula subscribe khai ne bell icon click khai ne tapok di inke naji tapok nang nai Indian Air Force AFCAT Recruitment 2019 important date nawon ongkhor mani naidi online te apply khai jang nai starting date हिंके 1/12/2019 ते बने लास्ट डेट हिंके 30 तारीख 30/12/2019 हिंके नाइटे अमो नियमो हिंके 250 जन आं तासिं सामानि हिंके अमो NSS स्पेशल एंट्री हिंके अमो नी लंगनाय पेमेंट मोड हिंके अमो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग हिंके चालंति अमो बिसिंति मा खानि नरो कबनो पेमेंट खाइना हिंके mo Indian Airforce Recruitment 2019 ni do hingke norko video chayo nai tongdi post name hingke nai doro nogjagui tongo AFCAT entry aro branch hingke nai doro nogjagui tongo hingke boni sorry boni age limit hingke sanan thanga 20 ni 24 years jora 1/7/2021 ni oboni bisingo tongna nangnai hingke boni qualification hingke nai doro minimum nangnai candidate have to complete bachelor degree in any stream with physics and mathematics 10+2 level BE or BTech course to apply oboni matlab hingke jara 12 pass oro apply khaimanai 10 to 12 pass hingke boni branch background duty technical angnai boni naijamo kabangma oro post koyekta no rijak hingke oboni niyom niti oro rijak tai boni qualification candidate rok ni hingke nai doro minimum 60% marks nangnai boni tai minimum nangnai oro 4 years ni graduation complete khaijak nangnai koyekta ni rijak oro naide oro abo 20 ni 26 bochor jora tai boni qualification amo bo haino hai nani bachelor degree amo rok nangnai minimum 60% ni marks nangnai amo naide oro amo bahai hingke boni marike jing chung naide oro apply jara khaini borok jodi oro selection amani pore oro naide oro norokni duty job boni location kalaini oro all India ni rijak oro kono bumung rijak kwrwi boni total number of post hingke naide oro 250 jon hinui mano 1,250 jon apply process hingke naide oro online tiyangnai norokni boni ani khazani marate ki jing chung noroko video je naimani boni je official notification hingke naide ang tabuk norokno phunuknai noroko video no chayo nai tongdi ang oro sajak jebo tongmani oro apply online hingke naide oro amtui ma khaini tai boni official notification hingke amtui tai official website hingke amtui manai norok hingke jehetu ang oro o video no chengkha hingke norok nang tak boni PDF no twlangui phunuknai
norok video no choy naitongdi kamari ke jing song ang je PDF ni kong na samane among ke naidi Indian Airforce angoro tasing je samani mote no joton tongoro entry AFCAT entry flying our course number rok hingkang oro rijak tongo rok naidi oro ground duty technical tirok rijak tongo ro kabang mano hingkang oro jara apply khaine borok ni jara notification sorry qualification tongnai borok oro apply khainani hingkang abono kaham ke bujiwi sujiwi dorok oro apply khaidi oro jotono jak naidi oro age limit rok bo rijak naidi oro 4 number আর বনি নোটিফিকেশন আঙ্গবো পুলিয়ান সাজাক তেই সালিয়া হাঙ্কাঙ্কে তাই বনি ট্রেনিং ni ডিটেইলস রো বুজাক hingke boni official notification hankangke oro tongnai notification iko naidi oro notification hingkangke o website tongo oro naidi career Indian Airforce .cdac.in আর বনি 2 নম্বর official hingkangke website hingkang amo naidi AFCAT.cdac.in oboni notification 3 rok no o website 3 rok manai oro apply khaimanai hingke khajani marate jing song rok video bahai nangjaka hingke haina hai koi chini PM Tripura channel division chini PM Tripura channel no like tei share khaimani yagulo subscribe khaina bell icon no click khaina tapokdi hingke video ang asu kolok ko khailia hingke ani khajani marate jing song ang asu kono video no paires nai jotono odibo jara haina hai kakasmote hambai aforo।